Twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muherereye hirya no hino, mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha. Reka kandi twongere twihanganishe umuntu wese ubabaye, waba uri kwa muganga, aho uri hose hirya no hino, ufite ikibazo gituma uhagarika umutima ubabara, tukubwire tuti humura, nturi wenyine, Imana ikomeje kubana nawe. Twagarutse rero mu makuru yacu n'ibiganiro, n'iki kiri kuvugwa hanze, n'iki kiri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibihe biganiro bizindutse bivugwa? Mutege amatwi ntimujye kure, tubane muri aya makuru n'ibiganiro byacu. Impanuka hirya no hino zikomeje kugenda zivugwa mu mihanda hirya no hino itandukanye. Niki kiri gutera impanuka? Ni izihe ngamba zigiye gufatwa mu mihanda igiye itandukanye? Ese abashoferi batwara imodoka barasabwa iki? Murakoze, mubane natwe muri uyu mwanya. Mu minsi itambutse haherutse kuvugwa inkuru nanone y'impanuka yari ikomeye, ubwo imodoka internationale yavaga mu karere k'amajyaruguru iri kwerekeza mu mujyi wa Kigali, yagera ahazwi nko ku Kirenge, umushoferi akadepasa mugenzi we, ipine igaturika, bakisanga imodoka yamanutse epfo mu Mihonomanga mu kabande. Ubu noneho haravugwa impanuka ikomeye. Ni imodoka ebyiri zagonganye mu karere ka Kamonyi gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu murenge wa Runda, ahazwi nko ku Mugomero. Aho ngaho niho bisi yari itwaye abana b'abanyeshuri bari bavuye ku ishuri, biga mu mashuri abanza. Ngo iyi modoka yageze kuri icyo cyapa ihagaze, havagamo abanyeshuri. Imbere yayo yagiye kubona, babona haje imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye imbaho, yavaga nayo mu majyepfo yerekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka yaje ihita isanga ya yindi minibisi aho yari iparitse, irayikubita. Izo modoka zombi zimanukana mu ishyamba. Abanyeshuri barimo, biravuga ko hakomeretse abanyeshuri bagera kuri 18. Icyakora mu makuru yacu ntabwo turamenya niba hari uhaburiye ubuzima. Biravuga ko bose bajyanywe mu bitaro bigiye bitandukanye hirya no hino, birimo n'ibya CHK mu mujyi wa Kigali. Aba bana bari gukorerwa ubuvuzi bwihuse kugira ngo batabarwe. Nyamara uyu mushoferi wari utwaye ifuso, biravugwa ko yaba yari yanyweye ku gatama. Abaturage bahageze mbere y'igihe bavuze ko bakuyemo uyu mushoferi mu modoka, bamusangana n'amacupa y'inzoga, zimwe zikunze kwitwa nguvu. Uyu mushoferi biravuga ko yari yamaze kunywa inzoga kandi ari ku gipimo cyo hejuru, hanyuma agatwara imodoka abizi neza ko yasinze. Abahageze bwa mbere bahuruye bari gutabara aba bana, bavuze ko bagiye bafata imodoka, bikaba ngombwa ko bagenda bayikatisha icyo bita siyameto kugira ngo aba bana babone uko bavamo. Ni impanuka yari ikomeye kandi iteye ubwoba. Polisi y'igihugu iravuga yuko uyu wari wanyweye inzoga agatwara fuso ubu ari mu maboko ataraye. Nyuma yo kumupima ibipimo bikomeye, bagasanga yari yafashe ku nzoga ku rwego ruri hejuru, yarangiza akafata icyemezo cyo gutwara imodoka abizi neza ko yanyoye. Bahise ko bamutwara bajya kumucumbikira. Aba bana kandi bari gukomeza kwitabwaho n'abaganga batandukanye kugira ngo barebe ko bakongera kugarura ubuzima.